හරි දරුවනේ දැන් අපි මේ අපේ 39 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා සොල් අරිමුහම් කියලා. ඒ සොල් අරිමුහම් කියන එකේ දැන් දෙමළෙන් වචන තියෙනවා සිංහල තේරුම තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒකට ඔයගලන්ට උදව් කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ටම තනියම කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් සිංහල තේරුමක් තියෙන නිසා. අනිවාර්යෙන් මේක ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒක කියවලා ඒකේ තේරුම දැනගන්න. ඊළඟට දැන් අපි කරමු සේට්පාඩු 1. සේට්පාඩු 1 මම ප්‍රශ්න කියවනවා ප්‍රශ්නවල තේරුමත් ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. හැබැයි උත්තර මම අද කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ඊළඟ සතියේ ඔයගලන්ට උත්තර කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ උත්තර ලියලා තියන්න පිළිතුරු ලියන්න ප්‍රශ්නවලට. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට උත්තර පිළිතුරු කියනකොට ඔයගොල්ලෝ හරි වැරදි බලාගන්න. බලන්න செயற்பாடு 1 செயற்பாடு 1 என்றால் என்ன ක්‍රියාකාරකම 1 පින්වරුම් විනාக்களுக்கு விடை எழுதுங்கள் පින්වරුම් කියන්නේ පහත සඳහන් විනා කියන්නේ ප්‍රශ්නය විනාக்களுக்கு කියන්නේ ප්‍රශ්නවලට விடை எழுதுங்கள் ඒ කියන්නේ விடை කියන්නේ පිළිතුරු எழுதுங்கள் ලියන්න சரி முதலாவது பழவினி பிரශ්නේ ஊடகங்களின் வகைகள் கூறுங்கள் ஊடகம் කියන්නේ මාධ්‍ය ஊடகங்கள் කියන්නේ මාධ්‍යයන් ஊடகங்களின் කියන්නේ මාධ්‍යයන්ගේ වகைகள் கூறுங்கள் ඒ කියන්නේ වර්ග හඳුන්වන්න කියන්න கூறுங்கள் කියන්නේ කියන්න කියන එක අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් ஊடகங்களின் வகைகளை கூறுங்கள் කියන්නේ මාධ්‍යයන්ගෙන් වර්ග හඳුන්වන්න කියන එක තමයි කියන්නේ ඊළඟට இரண்டாவது கேள்வி දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඉලක්ත්‍රනියල් ஊடகங்கள் இரண்டை கூறுங்கள் ඒ කියන්නේ ඉලක්ත්‍රනියල් කියන්නේ විද්‍යුත් මාධ්‍යයන් ஊடகங்கள் කියන්නේ මාධ්‍යයන් இரண்டை கூறுங்கள் දෙකක් සඳහන් කරන්න දෙකක් කියන්න அடுத்தது மூன்றாவது அச்சு ஊடகங்கள் இரண்டை கூறுங்கள் ඒ කියන්නේ අච්චු ஊடகங்கள் කියන්නේ මුද්‍රණ මාධ්‍යයන් இரண்டை கூறுங்கள் දෙකක් හඳුන්වන්න நாலாவது கேள்வி හතරවන ප්‍රශ්නය உலக மக்களை ஒன்றிணைக்கும் ஊடகம் எது? ඒ කියන්නේ උලහ මක්කලයි කියන්නේ ලෝකයේ සිටින ජනතාව. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාව ஒன்றிணைக்கும் කියන්නේ එකට එකතු කරන ஊடகம் எது? මාධ්‍ය කුමක්ද? ஐந்தாவது கேள்வி பசுமை பிரச்சனைய கொழும்பில் இருந்து வெளிவரும் பத்திரிகைகள் எவை? கொழும்பு කියන්නේ කොළඹ කොළුම්බිල් ඉරුන්දි කියන්නේ කොළඹ සිට ඒ කියන්නේ කොළඹ ඉඳලා வெளிவரும் නිකුත් කරන பத்திரிகைகள் எவை? පුවත්පත් මොනවාද? ஆறாவது கேள்வி ஐந்து பிரச்சனைய தமிழ் தொலைக்காட்சி அலவரிசைகள் இரண்டினை கூறுங்கள் ඒ කියන්නේ தமிழ் தொலைக்காட்சி කියන්නේ දෙමළ රූපවාහිනී අලයිවරිසைகள் කියන්නේ නාලිකාවන් இரண்டை கூறுங்கள் දෙකක් හඳුන්වන්න. දැන් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලිවීමේදී කෙටි පිළිතුරු ලියන්න එපා. කෙටි පිළිතුරු වලට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට උගන්වලා තියෙනවා ඉස්කෝලේදී ඕනම ප්‍රශ්නයකට මේ දිග පිළිතුරු තියෙන දීර්ඝ පිළිතුරු තියෙන. ඒ කියන්නේ කෙටි පිළිතුරු තියෙන්න බෑ. දීර්ඝ පිළිතුරු පැහැදිලිව ලියලා තියෙන්න ඕනේ ලකුණු ලබා ගන්න ඕන. ඒ නිසා කෙටි පිළිතුරු ලියන්න එපා. அடுத்தது செயற்பாடு 2 ක්‍රියාකාරකම 2 பத்திரிகை செய்தியை வாசியுங்கள் கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுங்கள். ඒ කියන්නේ පත්තිරිකයි செய்திகள் කියන්නේ පුවත්පත් ප්‍රවෘත්තිය වාසියුංගල් කියවන්න කීල්වරුම් විනාකලුக்கு ඒ කියන්නේ කීල්වරුම් කියන්නේ පහත සඳහන් විනාකලුக்கு කියන්නේ ප්‍රශ්නවලට විඩය எழுதுங்கள் පිළිතුරු ලියන්න බලන්න තිනකරන් ඒ කියන්නේ 40 වෙනි පිටුවේ තිනකරන් කියන්නේ පුවත්පතේ නම ප්‍රවෘත්තිය ඉලංගයි பிரதமரின் ඉන්දීය විජයම් ඉලංගයි பிரதமரின் කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා අගමැතිගේ තුමාගේ ඉන්දීය විජයම් කියන්නේ ඉන්දීය සංචාරය මාතෘකාව பாருங்க இலங்கை
பிரதமர் இம்மாத இறுதியில் ඉන්දියාவுக்கு විජயம் மேற்கொள்ள உள்ளார். ඒ කියන්නේ ඉලංගයි பிரதமர் කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා අගමැති ඉම්මාද ඉරුදිල්. ඒ කියන්නේ ඉම්මාද කියන්නේ මෙම මාසේ ඉරුදිල් කියන්නේ අවසානයේහි ඉන්දියාවුක්කු කියන්නේ ඉන්දියාවට විජയം මේට්කොල්ල උල්ලාර් සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැතිතුමා මෙම මාස අවසානයේ ඉන්දියාවට සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. கடந்த ஜனவரி மாதம் கடந்து කියන්නේ පසුගිය ஜனவரி மாதம் பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் மேற்கொள்ளும் முதல் வெளிநாட்டு பயணம் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ඒ කියන්නේ கடந்த ஜனவரி மாதம் කියන්නේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ பிரதமராக අගමැති ලෙස பொறுப்பேற்ற අගමැති ලෙස පත්වුණ பின்னர் පසුව மேற்கொள்ளும் ඒ කියන්නේ සංචාරය කරන මුදල් வெளிநாட்டு பயணம் මුදල් කියන්නේ ප්‍රථම විදේශ සංචාරය இது என்பதும் මෙය බවත් குறிப்பிடத்தக்கது சந்தான் கல ஹெக்க. அடுத்தது இந்த விஜயத்தில் இலங்கை பிரதமர் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவி சோனியா காந்தி ஆகியோரை ராஜ்பவனில் சந்திக்க உள்ளார். ඒ කියන්නේ இந்த විජයத்தில் මෙම සංචාරයේදී ඉලංගයි பிரதமர் ශ්‍රී ලංකා අගමැති இந்திய பிரதமர் இந்திய அகமதி நரேந்திர மோடி மற்றும் කියන්නේ සහ எதிர்க்கட்சி தலைவி எதிர்க்கட்சி කියන්නේ විරුද්ධ කච්චි කියන්නේ පක්ෂයේ தலைவி நாயிකා சோனியா காந்தி ஆகியோரை යන අයව ராஜ்பவனெහි சந்திக்க உள்ளார் හමුවීමට නියමිතයි. இந்த விஜயம் මෙම සංචාරය இலங்கை இந்திய කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා නட்புறவை මිත්‍රත්වය மேற்படுத்தும் කියන්නේ වර්ධනය කරන විජයமாக அமையும் සංචාරය ලෙස පවතී. அடுத்தது දැන් පල්ලෙහා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නවලට මේ ප්‍රවෘත්තියෙන් පිළිතුරු අරගෙන ලියන්න ඕනේ. முதலாவது பழனி பிரச்சனைய செய்தியின் தலைப்பு என்ன? செய்தி කියන්නේ ප්‍රවෘත්තිය, செய்தியின் කියන්නේ ප්‍රවෘත්තියේ தலைப்பு என்ன? මාතෘකාව කුමක්ද? இரண்டாம் கேள்வி சந்திப்பு எங்கே இடம்பெறுகிறது? சந்திப்பு කියන්නේ හමුවීම. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මුණ ගැසීම එங்கே இடம்பெறுது? කොහෙද සිද්ධ වෙන්නේ? කියන්නේ මුණ ගැහින්නේ කොහිදීද? அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி துங்கனி பிரශ්නය செய்தியின் குறிப்பிடப்படுபவர்கள் யாவர்? செய்தியில் කියන්නේ මේ ප්‍රවෘත්තියෙහි குறிப்பிடப்படுபவர்கள் කියන්නේ සඳහන් කරලා ලබන අය யாவர் කවුරුන්ද? நான்காம் கேள்வி හතරවෙනි ප්‍රශ්නය නෝකම් என்ன? නෝකම් කියන්නේ අරමුණ කුමක්ද? அடுத்தது 42ஆம் பக்கம் 42 வன பிட்டுவ செயற்பாடு 4 பாருங்க. பின்வரும் செய்தி மாதிரியை செவிமடுங்கள், கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுங்கள். ඒ කියන්නේ පින්වරුම් செய்தி மாதிரியை කියන්නේ පාත සඳහන් ප්‍රවෘත්ති පාත සඳහන් ආදර්ශ ප්‍රවෘත්තිය செவிமடுங்கள். செவி කාදු කියන එකට තව සමාන වචන තමයි செவி. செவி කියන්නේ කන. செவிமடுங்கள் කියන්නේ සවන් දෙන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ පාත සඳහන් ආදර්ශ ප්‍රවෘත්තියට සවන් දෙන්න. කීල්වරුම් විනාකලක විඩයන්. කීල්වරුම් කියන්නේ පාත සඳහන් විනාකලකු ප්‍රශ්නවලට විඩය எழுதுங்கள் පිළිතුරු ලියන්න. இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் தமிழ் சேவை. ඒ කියන්නේ ඉලංගයි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் ගුවන් විදුලි ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் කියන්නේ ගුවන් විදුලි සංස්ථාව தமிழ் சேவை දෙමළ ප්‍රවෘත්ති.
කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව දෙමළ සේවය. நேரம் மாலை 6 மணி. ඒ කියන්නේ நேரம் කියන්නේ වෙලාව, மாலை 6 மணி. ඒ කියන්නේ සවස 6යි. செய்திகளை வாசிப்பவர் சுமன் தங்கையா. ඒ කියන්නේ செய்தி කියන්නේ ප්‍රවෘත්තිය. செய்திය ප්‍රවෘත්ති வாசிப்பவர். ඒ කියන්නේ வாசிப்பவர் කියන්නේ කියවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කරන්නේ சுமன் தங்கையா. அடுத்தது தலைப்பு செய்திகள். தலைப்பு செய்திகள் කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. தலைப்பு செய்திகள் කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. பண்டாரவளை கலைமகள் வித்தியாலயம் புலமை பரீட்சையில் முதலிடம். කියන්නේ බණ්ඩාරවලේ කලයිමහල් විද්‍යාලය පුලමයි පරිසිල්. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පරීட்சையில் முதலிடம் பிரதம ஸ்தானය. அடுத்தது தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்பு. தொடர்ந்து பெய்து வரும் කියන්නේ නොකඩවා ඇදහැලෙන, ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩව, ඒ කියන්නේ නොකඩවා හැදෙලෙන மழை காரணமாக වැස්ස නිසා ආயிරக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்பு. ඒ කියන්නේ දහස් ගණන් ජනතාව පීඩාවට. அடுத்தது இலங்கை இந்திய அணிகளுக்கிடையிலான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இலங்கைக்கு அமோக வெற்றி. அதன் ඒ කියන්නේ ඉලංග ඉන්දිය ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා අணிகளுக்கு இடையிலான ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් අතර ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் එක්දින ක්‍රිකට් තරගයෙන් ඉලංගයිக்கு අමුව වෙට්ටි. ශ්‍රී ලංකාවට විශිෂ්ට ජයක්. දැන් එතනක් තියෙනවා පල්ලෙහා ප්‍රශ්න අතර මම ඔයගලන්ට ලබන සතියේ ඒකට පිළිතුරු දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට සම්පූර්ණ උත්තර ලියන්න ඕනේ. කෙටි පිළිතුරු ලියන්න එපා, සම්පූර්ණ පිළිතුරු ලියන්න. முதலாம் கேள்வி. பழைய பிரශ්නය செய்தி வாசிக்கப்படும் நேரம் என்ன? ඒ කියන්නේ செய்தி வாசிக்கப்படும் நேரம் කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වාසිකපඩුම් කියන්නේ කියවන. ඒ කියන්නේ අපි කියවන කියලා කියන්නේ செய்தி வாசிக்கப்படும் කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරන. நேரம் என்ன? වෙලාව කුමක්ද? ரெண்டாவது දෙක செய்தி ஒளிபரப்பப்படும் சேவை என்ன? ඒ කියන්නේ செய்தி ஒளிபரப்பப்படும் කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය කරන සේවය එන සේවය මොකක්ද? ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරන සේවය මොකක්ද? அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය செய்தி வாசிப்பவர் யார்? ඒ කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති කියවන්නේ කවුද? අපි ඒකට කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුද? ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුද? அடுத்தது நாலாவது 4වෙනි ප්‍රශ්නය வாசிக்கப்படும் செய்திகள் எவை? ඒ කියන්නේ வாசிக்கப்படும் කියන්නේ කියවන ලද. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන செய்திகள் எவை? ප්‍රවෘත්ති මොනවාද? ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රවෘත්ති මොනවාද? சரி. அடுத்தது செயற்பாடு 5. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම 5. ක්‍රියාකාරකම 5. வானொலி செய்தி ஒன்றினை செவிமடுத்து எழுதுங்கள் வாசியுங்கள். ඒ කියන්නේ වානොලි කියන්නේ ගුවන් විදුලි செய்தி ஒன்றினை සේවාවක් செவிமடுத்து සවන් දීලා. ඒ කියන්නේ ගුවන් විදුලි සේවයකට සවන් දීලා වානොලි செய்தி ஒன்றினை ඒ කියන්නේ ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්තියකට සවන් දීලා எழுதுங்கள் ලියන්න. ඒ කියන්නේ ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්තියකට සවන් දීලා ලියන්න. வாசியுங்கள் කියවන්න. அடுத்தது 43 පිටුවේ තියෙන செயற்பாடு 6 ක්‍රියාකාරකම 6. பின்வரும் தகவல்களை අඩිප්පඩිயாக கொண்டு. பின்வரும் කියන්නේ පාත සඳහන්, තහවල්களை කියන්නේ තොරතුරු, අඩිප්පඩිயாக கொண்டு ඒ කියන්නේ මුල් කරගෙන උපයෝගී කරගෙන ஊடகம் என்ற ඒ කියන්නේ ஊடகம் කියන්නේ මාධ්‍ය என்ற යන தலைப்பில் මාතෘකාව යටතේ 150 சொற்கள் கொண்ட ඒ කියන්නේ වචන 150කින් යුතු කட்டுரை ஒன்றை எழுதுங்கள். කட்டுரை කියන්නේ රචනාව. ஒன்று කියන්නේ එකක්. ඒ කියන්නේ රචනාවක් எழுதுங்கள் லியන්න. பாருங்க மனித பயன்பாட்டில் ஊடகத்தின் பங்கு. ඒ කියන්නේ
මනිද பயன்பாட்டின் ஊடகங்களின் පංගු කියන්නේ මානව භාවිතය කියන්නේ මිනිසාගේ භාවිතයේදී ஊடகங்களின் பங்கு කියන්නේ මාධ්‍යයන්ගේ දායකත්වය. அடுத்தது தற்போது அதிகமாக பயன்படும் ஊடக வகைகள். ඒ කියන්නේ தற்போது කියන්නේ වර්තමානයේ. ඒ කියන්නේ දැනට වර්තමානයේ அதிகமாக பயன்படும். அதிகமாக කියන්නේ වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරන ஊடக வகைகள். ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය වර්ගයන්. அடுத்தது தற்போது காணப்படும் ஊடக வகைகள். தற்போது කියන්නේ වර්තමානයේ. ඒ කියන්නේ දැනට காணப்படும் දක්නට ලැබෙන ஊடக වகைகள் මාධ්‍ය වර්ගයන්. ඊළඟට பத்திரிகை පුවත්පත, ඉණயம் අන්තර්ජාලය, தொலைக்காட்சி රූපවාහිනිය, வானொலி ගුවන් විදුලිය. ඊළඟට මේ අනුකූලම් ප්‍රතිකූලම් කියලා තියෙනවා. අනුකූලම් කියන්නේ නන්මෙල් කියන්නේ යහපත් දේවල්. ප්‍රතිකූලම් කියන්නේ තීමෙල්. ඒ කියන්නේ අයහපත් දේවල්. කියන්නේ මේ මාධ්‍ය මගින් සිදුවන යහපත් දේවල්, අයහපත් දේවල්. அடுத்தது செயற்பாடு 7 44 පිටුව செயற்பாடு 7 ක්‍රියාකාරකම 7. දැන් මෙතන තියෙනවා விளம்பரம் කියන්නේ දැන්වීම. பாருங்க. பின்வரும் விளம்பரத்தை வாசியுங்கள் விடை எழுதுங்கள். ඒ කියන්නේ பின்வரும் කියන්නේ පාත සඳහන්, විளம்பரத்தை කියන්නේ දැන්වීම, வாசியுங்கள் කියවන්න, විடை எழுதுங்கள் පිළිතුරු ලියන්න. කියන්නේ පාත සඳහන් දැන්වීම කියවන්න, විடை எழுதுங்கள் පිළිතුරු ලියන්න. බලන්න නවීන්. ඒ කියන්නේ නවීන්. நவீன உலகின் நவீன பட்பசை நவீன் பட்பசை කියන නවීන උලහින් කියන්නේ නවීන කියන්නේ අලුත්. නවීන උලහින් කියන්නේ ලෝකේ. නවීන පට්පසේ ඒ කියන්නේ නවීන දන්තාලේපය. නවීන් පට්පසේ නවීන් දත් බෙහෙත. ඒ කියන්නේ නවීන ලෝකේ නවීන දන්තාලේපය. නවීන් දත් බෙහෙත්. ඊළඟට இயற்கை மூலிகளை கொண்டது. இயற்கை කියන්නේ ස්වභාවික, மூலிகளை කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයන් கொண்டது වලින් සමන්විතයි. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික மூலද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විතයි. அடுத்தது வைத்தியர்களின் ஆலோசனைகளின் படி தயாரிக்கப்பட்டது. ඒ කියන්නේ வைத்தியர்களின் කියන්නේ வைத்தியවරුන්ගේ ආලෝසனை පඩි කියන්නේ උපදෙස් අනුව தயாரிக்கப்பட்டது නිෂ්පාදනය කරන ලදී. அடுத்தது ඊළඟ உங்கள் முத்து போன்ற பற்களை பாதுகாக்க இன்றே வாருங்கள். කියන්නේ උංගල් මුත්තු පොන්ට කියන්නේ උංගල් කියන්නේ ඔබගේ මුත්තු පොන්ට මුත්තු වැනි පට්කලයි දත් පාදුකාක ආරක්ෂා කරන්න ඉන්ද්‍රේ වාරුංගල් අදම පැමිණෙන්න. ඉන්ද්‍රේ வாங்குங்கள் අදම මිලදී ගන්න. ඒ කියන්නේ උංගල් මුත්තු පොන්ට පට්කලයි කියන්නේ ඔබගේ මුත්තු වැනි පට්කලයි දත් පාදුකාක ආරක්ෂා කරන්න ඉන්ද්‍රේ வாங்குங்கள் කියන්නේ අදම මිලදී ගන්න. නවීන් පට්පසை ඒ කියන්නේ නවීන් දන්තාලේපය විලයි රූපා 35 மட்டும். විලයි කියන්නේ මිල රුපියල් 35 மட்டுமே කියන්නේ පමණයි. அடுத்தது சகல கடைகளிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். சகல கடைகளும் කියන්නේ සෑම කඩේ වෙළඳ සැලකින්ම සෑම වෙළඳ සැලකින්ම பெற்றுக்கொள்ளலாம் ලබාගත හැක. ඊළඟට නවීන් පට්පසை නවීන් දත් බෙහෙත්. ඊළඟ රතු පාටට මේ තියෙනවා මේ මෙතන 100% ඒ කියන්නේ නూற்றுக்கு 100 இயற்கை மூலிகளை කියන්නේ இயற்கை කියන්නේ ස්වභාවික මූලද්‍රව්‍යයන් වලින් ආනදු අඩංගුයි. ඊළඟ ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. පට්පසීන් පෙරෙන්න. පට්පසීන් පෙරෙන්න කියන්නේ දන්තාලේපේ නැත්නම් මේ දත් බෙහෙතේ පෙරෙන්න නම මොකක්ද? இரண்டாம் கேள்வி දෙවෙනි ප්‍රශ්නය
யாருடைய ආලෝසනයෙන් පඩි පට්පසෙයි තයාරිக்கப்பட்டது. யாருடைய කියන්නේ කාගේ ආලෝසනයෙන් පඩි උපදෙස් අනුවද කාගේ උපදෙස් අනුවද පට්පසේ තයාරිக்கப்பட்டது. ඒ කියන්නේ මේ දත් බෙහෙත් සාධන ලද්දේ. ඒ කියන්නේ මේ දත් බෙහෙත් සාධන ලද්දේ කාගේ උපදෙස් අනුවද? மூன்றாம் கேள்வி பட்பசையின் விலை என்ன? දත් දෙහෙතේ මිල කොපමණද? அடுத்து செயற்பாடு 8 பின்வரும் படங்களுக்கு பொருத்தமான விளம்பரங்களை எழுதுங்கள். ඒ කියන්නේ පින්වරුම් කියන්නේ පාත සඳහන් படங்களுக்கு பொருத்தமான පින්තුරු වලට ගැලපෙන විளம்பரங்களை எழுதுங்கள். දැන්වීම් ලියන්න. දැන් ඔයාලා මේවට සම්පූර්ණ පිළිතුරු ලියන්න. ලබන සතියේ මම ඔයගලන්ට පිළිතුරු කියනවා. එතකොට හරි වැරදි දාන්න පුළුවන්. ඒ අතර ඕගොල්ලන්ට මේ 2008 ඉඳලා සාමාන්‍ය පෙළ පේපර් අරගෙන පේපර් පොත් ඔයගලන්ට මම ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ පේපර් අරගෙන 2008 ඉඳලා ප්‍රශ්න වලට ඔයගොල්ලෝ හැකි තරම් පිළිතුරු ලියන්න. පස්සේ අපි ඉස්කෝලේ ආවට පස්සේ සාකච්ඡා කරලා හරි වැරදි බලාගනිමු. මම ඒවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙනවා.